Flight Attendant Challenge. If you are an aspiring flight attendant, do it this. It's time to do the landing announcement. Let me do it first. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila. On behalf of your flight deck crew headed by Captain Aznar with First Officer Pimentel and the rest of the team, we thank you for choosing Cebu Pacific, your airline of choice. Now your turn! Ladies and gentlemen, dandali nga dumiso ti aeroplano. Nagriingan na kita nakaturog nita, nagkakatay nga nakapigpig sa nga agururok, kababain. Agriing kayo, tani dumiso ti aeroplano, nagkanyo liplipatan nga ro, di agpalakpak, nulumanding ti aeroplano, taday ti ugali yun nga Pilipino niya, agpalpalakpak, dumiso ti aeroplano, kababain. Kasladalay na apo, Diyos ko, nga nakataytayab ti aeroplano. Kat nga ro, ipalagip ko lang, nga dagita inusaryo nga kwa ulos. Isubliyo dagita, hanga remembrance dagita, hanga mabalin nga yawi dagita niya, usaran man ang dagi sumarunong agsakayo, nagraramang kayo. Nya dayta rami dun yung remembrance dagita inyawid yung iyawid yung dagita kwa, dagita ulas. Pangaasi yo agbain kayo hanyo nga isul-sul-sulid tahan kiryo dagita inusaryo nga pinagulos niya. Pangaasi yo. Agad ipalagip ko lang mat nga dumagas kayo dita inti duty free nga ron nga gumatang iti pasalubong nga sabon usan tsukulit dagita kakaruba yo nga kwa tanda kay kusikusilapan nga kwa nagbakasyon na dapay maibagada naon maitidyo nya uyawon da kayo manon. Kay palpalagip ko mat maminsan pay nga agbakasyon kayo agrelax kayo hang data one time big time nga kunamlan no sino kayo nga kwa kakaasi kayo nga nagtartrabaho dita abroad tapos kasla kayo la milyonarya nga gaw-awid nga kwa ibag kumano ado ti kwarta nga yawid yo nasayat ng nuhaan o umutang kayon tuman nga agsublin nga agabrodan aginana kayo nga gasto dira gastos dito gastos ijay ramang kayo babaan nyo dagita karuba yo nga da may bagabagada apaya ada yung pabalon da di nagabroad kayo di matawan apay nga ta explican da nga dati pasalubong nyo kaigatan nyo latamo tanati sabunan nga kwalitan tano damati pang pabanglo na dagita kilikilida nga nalalsam nya so nga rod sige nga rodan aganad kayo nga kananayon till we see again bye. Perfect! I hope to see you on board!